Hey, get the beat. Oh, okay. Yeah. Oh, no speak English. Huh? Huh? You don't speak English. No, you will speak. Ari Davidson. Kita jalan-jalan ke Marina Martinez sambil lari sama Ziad. Let's go! Circuits from your dead body. We stored them in electrochemical batteries until we had a chance to rebuild the cities with the human. Guys, nama tempat di sini ini namanya Marina Bay. Ini dia dari Martinez. Jadi itu tempat-tempat kayak parkirannya si kapal-kapal dari belakang kita tuh. Kapal-kapal. Terus sekarang lagi seasonnya mancing nih, banyak-banyak banget orang mancing. Jadi bukannya hanya mancing ikan, jadi di sini juga ada banyak crab atau kepiting gitu. Enak buat lari guys di sini guys. Oke, sekarang kita lari. Yang maniak mancing pada kesini aja. Kemarin aku ngobrol bro sama orang di sini kan, dia lagi mancing gitu, katanya dia dapat ikan segede monster. Sampai-sampai dia ngeliatin fotonya gitu. Wah gede banget bro. Itu gimana cara makannya itu bingung juga bro. Cia, ternyata nggak orang mancing aja di sini. Ada juga lagi orang ngedet tuh. Waduh, asik banget ngeliat ke dermaga sambil ngedet. Waduh, ngeliat kapal kayak gini bro, pengen punya satu. Jadi kalau orang California sini nih, kalau yang orang-orang kayanya gitu, ya itu biasa banget punya kapal. Jadi nanti dia weekend pada bawa RV gede gitu, terus dia nanti bawa kapal, dia mancing ke tengah sambil dia itu, wah asik lah bro. Amin, 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 robbal alamin. Tuh si bapak itu mancing kayak seru banget tuh. Lihat. Udah kita samperin yuk. Yuk. There's a lot of fish here. Huh? Is it a lot? No, we get the bait. Huh? Get the bait. Get the bait. Oh, okay. Yeah. Oh, no speak English. Huh? Huh? You don't speak English? No. Oh, speak English. I see. I get it. Got the bait. Yeah. For the bait. For the bait. For the. Oh, a little bit. Oh, I see. I get it. Okay. Sure. Thank you. Ketemu sama orang Vietnam, kirain nggak bisa bahasa Inggris guys. Ternyata dia ngomong apa tadi? Just a little bit. Tapi aku kedengarnya a bit. I'm sorry guys. sorry ya. Oh, Ziad mau pergi. Dia mau jalan. Oke, wait. Angin lagi kencang banget di sini nih.
rumah guys. Cuman ya naik mobil paling cuman 10 menit. Jadi bisa jogging di sini. Mari kita berburu sunset di Marina Bay. Perubahan guys, ini dari musim gugur mau pergi ke musim dingin. Jadi udah bener nih, sekarang cuacanya lagi pada dingin banget, anginnya luar biasa. Anak-anak pada lagi sakit, Rehan di rumah lagi pada sakit, lagi muntah, Ziyad juga tadi lagi muntah. Yaudah, sekarang lagi dingin banget, ya udah enaknya kita memang jogging. Oke Ziyad, let's go jogging again. Ya. Let's go. Oke guys, sekian dulu. Jangan lupa bro Hidayat Family, jangan lupa subscribe, like, di share kalau suka. Kalau nggak suka ya di share aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.